Nyuma ya kuri Banjuri Ncheke uchumiria oro na utumiria kwa tambaru kithure kindiki kwa mwaria wa Kirimara nende ntumirie ni retete ndwari na siasa nkuluki kauntini ya Meru. Muthenya rwari mukariete wa kiama kene Upeo Meru Daktari Julius Bijewe mwerekere munene wa bas Mutweria Bwana na muthatiri wa Kyoto Salisu Dhwanira ni bachumireti na kwa radio ntubo batatu ba baruwa bon hikinyabone bakuwa tambaru rwari rotugithie kindiki mwaria wa Kirimara no batina witikio na juri iuba kuwa ndethire ikiriwa ni gavana Kawira Mwangaza. Baruwa Kawira ratumite njuri ikenda kuwiria kindiki amono kikumania ni ambare sniper na kwa mobile yetine yariyete kumetwetite mutugikare ana ripoti. Igolo nyuma ya bamwe bakuru Banjuri Ncheke guchumiria kugwata mbaru minister wokaria Bwandene Kithure Kindiki tamwaria wa ruterwa Kirimara na ndi akiaria mukarigito wa kiama kia Upeo Julius Bijewe muteteri wa Kyoto kia mwingi Thuranira Saresio na murungamiri munene wa kiama kia Bas Mutweria Bwana bobariuga batina thina na CS Kindiki kwa mwaria wa Kirimara inde bakiuga njuri raragie goro tea umana ejera tongere tuni ubiao bakiuga baranengeri kigena ni Kawira Mwangaza bethira bakirita migambo yao atongeria baba kiuga atongeria Banjuri baraba ijikene batethira kana bone kana kiuthurano ne kiu itukumenya umure ugutongeretia kurubaria nethe wa one of the chief officers na tuina umana uhakika na tuina evidence no koje na kutumina kigina ge gusambasira kurubaba kenda baumira ikwaria so sponsor wa kurubaba na kumenyekana bwega ni Kawira Mwangaza warira nkimi chitete na mbere kuringwa cia ntamba ya Mount Kenya region Professor Kithure Kindiki akira naye mwaria wa Mount Kenya region kwina ithamili nabyo bituritie kuthamila mantu yau kenda bikira muiro wora bimenyeretie. Kwa mfano ukiakolele timu yutureka wa njuri ya Meru itumichi ni atongeria balaba ugite kiumia twetete nire gambara Meru ririgeri kugwetwa koti na kinyega gambara mutigere sniper na ndiba kiuga Kawira Mwangaza gwete mbaru Njuri Ncheke ije ithire kiaria kenda kuika CS Kindiki bakiuga moroto jwawe ni gutegera Kindiki ya kumuika koti na nkoro kikinya kugeria kuika barabara gire sniper. Igamba ya mbere niria impeachment ya ure wari governor Kawira Mwangaza kwebero ni kenda mutuma twethinkia omba gwa pichwa ethiro wari governor wa Meru County na ria jairi ni igamba rira tukumenya ririo ni ontubwage kuo kia blog gwetwa sniper mebathugania kwaria kwao go support Kithure Kindiki bakomba kumu massage omba kutetheria magamba jaja kana ja influenced kenda kuonekana magamba jaja joja iri Kawira Mwangaza atina makosa na antu baraboragire sniper nabo batina makosa nankira former governor rugono wali thiru completely etera koti yake I pronounce amiru berigire justice yebwethwe na ba confusion antu abangi bakwenda ochiethia kabo kumaruterero na ikabete kureta confusion bakenda kenda bono kwa kimamba yau kungina kwa kiaria muthuji wa siasa Oscar Mutugi adiuga Kindiki na bati kumenyera muno kiria tongeria baraba kuthiurunka bakiuga niwe mwaria wa Kirimara akiuga tongeria bano bo bagwataga mbaru DP Rigathi Gachagua na kinyakere kagita bagwete mbaru Ndindi Nyoro areugite atongeria babethira bakibatejaneria antu baraba ku endus Professor Kithure Kindiki no at some point kanyumene aza batemanitie bakiendosa kana bakigwata mbaru Deputy President Rigathi Gachagua nyumene zaidi kwa gikundi kia of the same legislators members of parliament na tongeria bangi barabathuri bakaranthi bakiuga ni bago support Ndindi Nyoro na tona mandu zo zonthe ndene ya media na tukezi gutega ura kwithirito kugikarika especially na Ndindi Nyoro antu baba kethirwa bakireta rwarie za ro bagachoka bakarwevera kabomba kwithirwa bagiteithithia Professor Kindiki njira akethirwa akilose focus ya ngugire akurita
a concentrate na mantu za siasa kando na bakara kumwebera ethirwa atina aria agwichokaniria muthiene ntumwakire minista Kindiki kumakire atongeria ba ukenda gwatithwa njira buru remain focused ke mantu yakuna tuli amero tugagu support ito kwenda obere ibarie kando no family bo bakiago ya gwatithia Kindiki mwiro yube na yuo no tube na muyo kaba kathambwe kinyabo ira tinjurie uma ira nyine antu babendete umburuka. The best thing for Professor Kindiki ithirwa iri go concentrate mono na ngugire akuritira wananchi na wengo akarai ku make decision ate ko rely mono na ndwarire chikuma ke bara unpomba kuga i political brokers ke report rate to shawero ria kwa rieto ni mutuge kare.